ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga uhlanganiswa ntambama singabaphilileyo. Umusa kaThixo sihlobo zami, ngoba impilo ivele esandleni sikaThixo. Nansi inkonzo yakusihlwa namhla ngolwesihlanu. Asiphathe namabhayibheli ethu ke sisondele sithandwa zami, sizwe uThixo ekhuluma. Phela uThixo nxa ekhuluma bakithi imphefumulo yethu iyadla. uThixo nxa ekhuluma okufileyo kuyavuka. Ngelizwi likaThixo umphefumulo omileyo uthola amanzi okuphila. Sihlobo ezithandekayo, omunye nomunye wethu kanikele inhliziyo yakhe enkosini. Uthi lo ongakaphenduka, phenduka sihlobo sami, udinge uzalo olutsha. Nansi isikhathi selizwe manje, ungazalwa kusha namhla ntambama. Ungangcweliswa uphinde kwembeswe ngamandla kamoya oyingcwele. Zonke lezi zinto zikhona namhla ntambama ezwini likaThixo. Sonke ke masivule inhliziyo, sivule indlebe zethu, sizwe lokho inkosi esiphathele khona ntambama. Sihlobo ezithandekayo, inkosi mayilibusise lonke.